Hello guys, hai làm sao có tini video ko tarwa. Tai jatona na phungka ham. Tini hingkan ke ang first time face mask Phulmani tongo good vibe ni lemon flavor brightening face mask. Tabu ke ang khulokai tongo face mask no Phulmani bagai ang white sapuno an live ni tirok try khaisia ko. Tini no first time ang fully tongo. Norong naijan video no payasa dai tira rosa abo kisa comment Kaisa baidi. Kisi ki thangke ses ma fulia. Lemon flavor. Kese, mama, tao biang phải chứ. Pas mà liệp lơ. Oh my god, lan chúng ta flaco. Ini pula. Kau minjam betul nak pus pada lihat. Tolong mana bang? Marah kamu le? Kicik le. Phulmani ya, mole, Phulmani ya. Phulmani suruh lihat. Này phải có chứ. Phulmani suruh lihat, kamu thiệp ra rồi chưa? Tụi mà rất xa là chỉ lihat. Suruh lihat. Phulmani yang ngerti tam tam kamu. Voot अरे मैं voot हूँ देखो मुझे देखो Grace is famous for fighting wow Grace is Indian not yang kan wah ma putih bangun putih bukan aku nama cak sana tahu kan light jadi di Kaisa light 5 minutes ni pore ang clock sinay mo na kago say maya kulong maya kok sagang ang kulong kiki chanay